Proučavanje Božje mudrosti kroz svu večnost. Da Bog, Otac slave, dade vam duha premudrosti da ga poznate. Efescima 1. glava 17. stih. Nauka o iskupljenju je uzvišenija od svake druge nauke. To je nauka koja proučavaju anđeli i stanovnici svih nepalih svetova. Nauka kojoj svoju pažnju poklanja naš Gospod Spasitelj. Nauka koja je, ulazeći u namere beskonačnoga, držana u ćutanju vekovima. Nauka koju će iskupljeni proučavati kroz beskrajna vremena večnosti. To je najuzvišenija studija kojom ljudski um može da se bavi. To oživljava um i uzdiže dušu više nego bilo koja studija. Tema o iskupljenju jedna je od onih tajni u koju i anđeli žele zaviriti i predstavljaće nauku i pesmu iskupljenih kroz beskrajna vremena večnosti. Nije li to onda vredno pažljivo i pomno proučavati još ovde? To je zaista neiscrpna tema. Proučavanje Hristovog otelovljenja, njegove žrtve i ispaštanja, njegove posredničke misije, zanimaće um marljivog istraživača dokle god bude vremena. Posmatrajući nebo u njegove beskonačnosti, on će uskliknuti: zaista je velika tajna pobožnosti. Ono što bismo još ovdje shvatili kada bismo primili prosvetljenje koje je neophodno za to, učit ćemo u večnosti. Tema o iskupljenju zapošljavat će um i jezik iskupljenih kroz beskrajne vekove. Tada će se razumjeti istine koje je Hristos toliko nastojao da otkrije svojim učenicima, ali koje oni, zbog nedostatka vere, nisu mogli da shvate. Uvek i uvek sticat će se nova znanja o savršenosti i slavi Hristovoj. Kroz beskrajna vremena večnosti verni domaćin će iz svoje bogate riznice iznositi novo i staro. Pošto je Bog beskonačan i u njemu se nalaze sva blaga premudrosti, kroz svu večnost će se istraživati i učiti, ali će bogatstvo njegove mudrosti, dobrote i sile ipak ostati neiscrpno.